Nina wikwatyo muthenya waku niwende na kwaila na wende na utinda nesa ni wakeli wa matuko miongo ili na atano mwini wakatano mwaka ni wangilile na miongo ili na imweni na ukethia na niendangu dhoche ndini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa Samuonza tutambanie imwe nginya muthia nyenitwa Faith Mackenzie wa Mutunga lilikana kutopikia kwisila nambani yitu ya utumane mukubi ilane ile itatu kenda imwe itano na endi kwisila mitandaoni yitu tuyambisia nikana ukanio mubyuni wa umwa kwa ene ilabu ku ya county ni ya Mombasa na la mekwitikilithia siana sia itheo wa miaka 18 kulika ilabuni ainena na Vilingi wa Mauvoo bisa ulaungamie maundu masiana kisioni kiu Philip Nzenge ni waweta kana ene ilabu isu alame ukwatikana nimekosewa matambia momu makemiao ala ni bamwe na kuvenwa license siawe ya usu. Angelina Museni wakutubingu ya Vilingi wa Mauvoo mwendo wa Samuonza. Kuyanana na Philip Nzenge ula ni ofisa munene muveani wa asiana va kauntini ya Mombasa ungua serikali nene aweta kana sieko sia kwitikila siana kulika ilavu na nyumba ingi sia mautanu kauntini ino tasiende na ukusiwa vanene vala ukuweta tiwo na ni museo kwa kana kanini ni waweta kana ilavu isu sikutoa isia sieko isu tasikuvikia kuvenwa license sia uthukumi nienda kwa asia nundu muthukumu no kwa ula wende na kwika maundu tasu ithwe serikali nitukose tambia ila ya ilite kwa mundu inesu ona nyumba ila siuvikia kwa lausiana kana kwitikilia siana sia likae na kuendea kwithiwa siku ila andu maende na kunywa na kwika motanumo nao tukethiwa tutonyo kulia serikali alama andikithasia license ya muthembosu nikenda mavikie kuvetanga license yo na kusuiwa kwika biashara katika kaunti ya Mombasa. Oingine watu la mutia si alama endana siana sio kilavu aiweta kanani makuose wa itambia ya kimeo na kuvikia kuvenwa siana aiweta kuuta kuwema kuwatia akisia siana na kuilikia maunduni alama tailete na kusiana angea uni wasio nituonete omitu engi ithi ni andu na ikuchangia kwithiwa kwina maundu amwe ala tukuona katika kaunti yetu ya Mombasa obamwe na andu kwithiwa makithi na siana na kulika katika nyumba cia kunywea nzovi na makatua kuna makethiwa na mastare kusiana sio ku na nikindu kithiwe kina thina ni kwitha katika amba mbingi siena siana sikwithiwa ku siendie na siimo na siima kwende ya kunywa mata kwenda kumanya na isu ni makwitha makeuka meo ya siana na imakwithiwa ma ikinyume kya zila maile kusuvia siana kavindani kauni watakana sieko sia siana nini kuvukwa tasieka athete muno va kauntini ya Mombasa na aumia witano kwi ekalima kaunti ino mekavikie kukilelia sieko sia muthemba usu indi mavikie kwilivoti maofisini ma siana ni kana itambia ila ya ilete ikavikie kuoswa kwa muthenyani tukwithia vena case ta ile kana itatu na isu no ila sivikiete kuvikwa katika maofisi maitu kwi mbingi muno imwe zitesa uvika ona andu aingi katika community situ ni makwatiania okuya kimisi kwa uno bethe na cases mbingi zitabikia kumanyika na siana zikitha siende na kuumia kiona issues ya ini mailite ni kuturipotia nikenda twabikie kumanya ndu twaile kwika no makune zatu ila serikali na maviki yako sasiana ila siekito mawadhavu asu na kuisovya kwanza ya kusinenga mausau kana guidance and counseling ni kana kuikithia kana nesi ya soveka ni asia kana ithieta serikali nundu nitwonete kana maundu ano masiana kwithiwa sivukua na sikwikwa ziko ziao ngendilini sithiwe serikali kwa kikia kana hoteli na siana sivikiete kuvukwa kwanza ya kwithiwa watu ima kutania na andu makoneka counseling kana kuninge mashauri nikendile ya muno kwisi ila kana kamina kuvukwa ni betha ana thina katika musiusu na sibini siende ya Mombasa ngilivoti ya kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina wa ayumia uneni yulua maundu kauta kaunti ya Masaku au kwika na kwika na abiki
tuelesea maundu kauta alamethi wa mayende ya mwakoni wa mbunge ya kaunti ya Masaku. Na indi tuina ngasi nzama ya gavana wa Wajir Mohamed Abdi nimekwatiwa kwiyumbanisia kwithiwa maikomana na mbunge ya Senate na ila kaunti ya Wajir ni wakito cha kusia na kutanga Wajir wasikele mwena kusia ngudwa Vilani kwibinda yukite kwa magavana angi. Just to emphasize that to have been the persons dealing with the matter. However, we are all the way from the county assembly to the Senate. Even the Senate, the time it was sitting to move the impeachment process, the orders were in existence. We have been faithful enough to bring this to the attention of the same was ignored. We are, however, in court, and the fullness of time we shall be vindicated. Unfortunately, the court should yesterday, but stressing its position in that those orders that were issued to the effect that the resolutions passed by the Senate stood suspended. And the implication is that it is as if there was no swearing in. It is as if no change of guard occurred at Wajir County, and our guard remains governor as if nothing happened. Inapplicable and non-operational. As such, anything done pursuant to the resolution of the Senate of 17th May 2021, including the purported swearing of the Deputy Governor as the Governor of Wajir, has no effect. Further to the above, yesterday, 24th May 2021, the High Court in Meru once again affirmed that orders issued on 18th May 2021 by confirming that orders that were issued on that date remain in force from the time they were issued. The import of this order is that I continue to be in office to execute the powers and functions of the Governor of Wajir County as prescribed by law until the petition is heard and determined. Na tuitiana na ngewaisu ni kana mundume umwe wa muika wa katikati kuma utoini wa kunda kindu ilai kaunti ya Kitui na ulani mwesililiwa wa urosia wanda wa saumila na rangi ni wabikwa kotini wa Kitui balosi kati itwe aikonanua na mabitio makwithiwa na ndawaisu ubathukanu na miao mwesililiwa usu ni wale na mabitio asu na balani wale kwa na mbondi ya shilingi nusu milioni. Onesmus Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo. Mwanake winokuwa katikatini wa kotini wa Kitui aikonanywa na mavitio maku kwatikana na ndawa kumila muthemba wa vangiwe na lato wa shilingi ngilima na mwanza kisioni cha kunda kendo musini wa Kitui kilioni mbunge cha Kitui cha kate kauntini ya Kitui. You have been charged with the trafficking in narcotic drugs under Section 4A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act number 4 of 1994. Particulars are that on the second day of May 2021, around 13:30 hours at Kunda Kindu area of Kitui Township in Kitui Central Sub-County in Kitui County, trafficked by conveying that 6 kilograms of narcotic drugs, namely bark, that is cannabis sativa, with an estimated street value of Kenya shillings 700,000, contravention of the provision of the said act. True or not true? Mwanake ukwa sietwa Otieno Odhiambo eweto kwithwa aneki wembeni kwi matuku 20
mwezi wa katano mwaka wa 2021 ena vangiwe na wito wa kilo 3.3 saa mwanza na nusu cia muthenya na vala umuthi womilwa kotini na na mavitio vala wendeka aive bondi ya shilingi 500 na muungami wa kimanda otakeu vala ikwani ekawetwa matuko mwanza mwezi wa 3 mwaka wa 2021. It can be released on a bond of 500,000 for partiality of a similar amount. You have your mention on 2nd of June, court number 5 for the trials. Mundu meonge winokuwa katikati ni watu wa chovo chami ili kana aive vaine wa shilingi 10,000 mbesa selesele kwa mavitio makukwatikana na nzovi mpatane muthemba wa kalovu wa dini ya kisasi kilioni mbunge chake Twirulo. Mutumia kwa isieto Festus Makao weto kwithwa anakwatikania na lita 15 cia kalovu kwimba tuku 21 mwezi wa katano mwaka wa 2021 na vala wetikirana na mavitio kweli ama si kweli? Otio kotini kana ana Kenyanya Alan Daniel Musioka Jacob Kiema Motoa Kanyao Alex Paul Jackson Mwathe Jacob Chalo Kiema Moya na Julia Status nimepikitwe mbewa koti uwa kitui maikonanywa mavitio makuthi utena meyo ila yitwe serikali ya kwisuvyano uwe mwisi wa COVID-19 anakea manethi we meitembe anza masama kafyu sokoni waka visuni ulawi sub-countini ya Katulani kilioni mbunge chake Twirulo kui matuku 23 mwezi wa katano mwaka uo saa 5 cia utuku na vala metikilana na mavitio na yumeandikana maive vaine shilingi 2,000 kila umwe nundu wa mavitio makwithwa anza masama kafyu na shilingi 1,000 kila umwe nundu wa mavitio makulea kwikia mask onthe mepikitwe mbewa musi wa kwani wa Kitui Felicitas Nekesa ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma Kitui nitawanismas Chalo. Ndi ngewaisu ya Onesmus Chalo kuma ngaliko sia Kitui ye kwamba utunenga mwanya wambe wa kwamba kosa uthiumo wanda tikanini ndukathivasa nitusiokethete lilikana kana twithwa tukwatiania nake Erastus Nzomo kuma miakoni ya mbunge ya kaunti ya Masako ndukathivasa. Sasa hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuonekana mtu anachukua process ya kuchukua insurance kama yote ni rahisi. Hata niko kama ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe. Na kama haujui kusoma uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia thibitisha insurance cover imeangalia maslahi yako. Na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote. Pia ukumbuke kujitolea photocopy yako. Sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit proposal form uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio thibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Hello. Uniona? Si niko pale angalia nyuma. Niko pale si angalia nyuma niko pa Old Park. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Simona sasa. Simona sasa kuja. Kwa task za tuni ya Raila Urpa tuma SMS waandike skiza ya tiwe ni namba 5 noti ile itatokenda kwa nyanya imwe.
muyo wa wathi mbelekanywa nonge kila wa kuambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngona na kukana network wa kilungu kitela chamba disia bunga ki kinene ikwatile sa ulume duka koloke ni chabia ngwatelo Kilawa kuambelelia nginya wa katano kuambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba baikuma uiguba baikwisovana ndu kana metwano ti ukombo ndukendiwe na nsika ikalambi tunena maana mai musoi wanengota wi mundu wi tawa ilite kwika nikuya musi mundu umane wagitona wa mwana ona kewa kuvyomwa itina wake beti chake cha bina kusia kila mundu ewasia kila mundu eundu wake wenda kwika kana kuweta lakini via ndumwitekelia ona kama medha ama binewe nondo nyeye tatu ndizi kana medha obwete nokakwata binenge nondo dhumuone itina wa nyekenda kimutwanoni mundu mukani waile to kumala akathi kuyitanithia eweka na nyanya make na endeni ukuthie nao yiva ekuli ibezi balabe vipi nabauki mundu osisya akona o mukawa mundu nitawajati nginya kiluke cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siawiyo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni na udhocha ingi tuendanie imwe ndini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 1. Gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni wethi wa ayumia uneni wa kembungeni ya kaunti ya Masaku. Mutua ainena ni waweta kana kaunti ya Masaku niyo itongoetie mubeani wa uima wa mwiva Kenya. Mutua ni waweta kana serikali ya kaunti ya Masaku yina kisese cha kuitia awauma wa kanza na kilake ungu wa serikali ya kaunti ya Masaku. Inge Mutua ni waweta kana serikali yake nibikie na kwinza ndobo imbe wa mana dhandatu ila itaebea wakindu ni mwenendi na itumia mwaki wa sola. Mutuani wongela na kuthuthia ateti yulua kuekana na maundu ma uteti alama tonya kuungamia na kulikila maundu maki maendeleo. Na yundi tuikwatiania na mwandiki witu wa Mauvoo Erastus Zomo kuma mwakoni wa mbunge ya kaunti ya Masaku bala kwithwa ainena na amwe mama MCA na kosa mawoni yulu wa uneni wa gavana Mutua. Nokwatia nesa Faith Mackenzie weva undeni wa studio sito sia Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo imwe kwa imwe tukite kwaku kuma mawako ni mambunge ya kaunti ya Masaku alameva musini wa Masaku muthenyani wa umundi. Gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni wethi wa avikandini wa County Assembly kana mbunge ino ya Masaku kunena kana kumya uneni wake yulu wa maundu ma kaunti ino muno maundu ma maendeleo na indi ungulikana kana kila mwaka gavana ni eletwa ni kuthi ndene wa mbunge ya kaunti na kufikia na kwithwa ainenanya na ma MCA na kumatavia undo we ethetwe ekite kana serikali yake yethetwe ikite. Gavana Mutua ni wethiwe avikiana kuthochwa ndini wa mbunge isu ya kaunti ni speaker Florence Mwangangi atana mbothocha gavana ni wethiwe avikia na kutavia ma MCA kana uya womo nene kwikithia kana ni mamuthukuma mwenendi na indi kavinda kala gavana wethiwa avikiana kosa mwanya wa kunena na ma MCA ni wavikiana kumya uneni wake ulwa maundu kauta ala wethetwe ayeka kana ala wemethetwe mekite weta serikali kana watongwete serikali ya kaunti no ya Masaku na amwe kati wa maundu ala manene gavana Mutua wethiwa anenea ni maundu ma uiti vala wase kana kuma ila walikile ni meka sete na kwikithia ni mailia maundu
maundu ma witi na twinene muno yulu wa tulinyu twakona ni wasya we na county yake na muvea wa uima wa mwe ni mayakasete undu vatonyeka kwikithia kana maundu ma witi ni maila na vala wavikia na kwasya kana deni wa hospitali bingi sia masako muno level 5 vai muwau with wa ai koma kitanda kimwe na muwau ula ungi na oingi avikia na kwitha ayasekana ni maende na kuseuvya masipitali deni wa isiwa kifathokanganywa muno sub county ni kifathokanywa sia masako o maundu ni mawiti ni wasya kana ni methitwe na cancer center ila ni ya kuthinikia awauma cancer pala mutua wasya kana no zeo muno ndene wa ndeitu ya Kenya na maundu ongi twa etha anenia yolo wa witine wasya kana mena manasi kana desema matakitali maingi muno kana ala meanite kuthinikia awau county ni ya Masako o tuwavunikana ni wasya kana county ino ya Masako yende ni wa county ila sikwatali wa utethyo kana molio kwa hasuni maundu amwe alawe na twi kila maundu make uo mutani wethi wa anenia kana asya kana serikali yake ni nzite ndovoi mana thandatu na 17 mana thandatu na 17 isu ni ndovoi ila mutwa wasya kana ni menzite na civikia na kwitha si powered ni solar panel kana mwaki wa sua na kumya kivuo kitheu kwa enende ma county ya Masako oingi ni wasya kana ni methitwe menzite silanga inya nene kana mega dams ndini wa county ya Masako kwithekana nyivu wa kibu kana mwa wa kibu wenethi wa kumbila enende ma Masako na twi sita maundu ma uimi ni kana ni wavikia na kwitha ayasia ni manenganite fertilizer ila ni kilo ngili miongo 36 mana 16 kwa aimi ma Masako na oingi manengane sui ngili 14 mana elena muonza kwa mesi kivathokanga ni county nino ya Masako pala wasekana vai utoi ona umwe utakwatite tuswitu tula tunengana wae vate ndevi oingi ni wasekana county no ni thitwe muno yesya makuyu na twisia maundu ma ukui kana transportation ni kana ni wasya ni masevu tembe wa kilomita yana imwe nzau na makeke alami sia lelo na oingi makavikia na kwithiwa maseviti kana mekete moram lelo mbindeni wa county no ya Masako na kosiovya yao kauta ovamwe na tulavate ndeni wa county no ya Masako tanzemwe ya kwalia maundu maukui na twisia maundu ma market shades kana miunye ndeni wa Masako ni wase ni market miunye miongo 5 na 3 ndeni wa Masako kauta county no ya Masako na oingi akavikia na kwitha ayasya kana ni methitwe market 5 bus stops ndeni wa county no ya Masako na yu kwena no neni wa mutwa nienda kwamba kuosa oneni kana mawoni ma MC ya amwe ndeni wa mbunge ya county ino ya Masako nikenda namo twiwe ondo mekonene oneni uyo wa ngavana mutwa na yu kwa imwe nienda kuthocha mheshimiwa umwe karibu sana ndeni wa Mutongo TV utabia sieto yaku na utabia we member wa ward yeva ndeni wa county assembly ya Masako. Thank you. Masito makwa ni Geoffrey Mutupaka Mulu ninye MCA wa ward yetu wa Apakawa Stoko Iveti kuyaka Thiani sub county. Omonde nigota bingwa mbunge na tene buso nene nundu omonde abungwa ni gavana waitu Dr. Alfred Mutua na ni wetha anena maundu maingi ala wikite na county ya Masako yikite itethianisie na county assembly ya Masako nundu nithite banga maundu azu na tikivitithia na maingi mamo ni maguo yutatoka mubea wa health ni wetha anena na tegwa muyo nundu woneni wake nundu ni wako na pisa museo kuyana na nundu county ya Masako yithite iyika indi pe challenge kimwe wenda kwa appeal kwa governor nundu nitithite tiyewa hospitali imwe indawa ibinda kwa ibinda no useo ukethia nundu hospitali already tena sio asiebona ne mbingi ukethia sie na ndawa ibinda yonde kimwe ngwenda ukomendi kwake ni approach ila yithitende Machakos County ya kusiania wauo ukitoa coronavirus kendo chu nikyo kitetwe nesa muno gitiende na kutavyando undu maile kuthamba moko undu andu maile kwikia mask
yute nongwete ba no ndo njene weka ondo maile ku keep distance na tina senda amasaku yawo ina itanda adequate kana enough kwa unkare kwezu gavana wa Masaku ni wekite nesa switali ini ni siambiwe na iketha na minor theater keune kindu kisio muno nundu ti operations cionthe cia ile kuka kwikiwa thini wa level 5 kwa gavana wa Masaku pau ni wekite nesa ila kila kindu kia kishoithia kwi dawa ikuthela mandakitali au ongelile nesa ndakitali sie mbingi iketha itona kutethia wia musio thini wa uiti thini wa agriculture maundu sector Masaku ta county ilila ya on agriculture na niwo nitukwata mbeu kila ward ikaitika distribute ya members yuta previously nitina ina mbeu ta ya IMC ambemba ta ya IMC amboso lakini apilo yakwa kwa county government ya Masaku mbeu esu ndethaje enough mbeu esu tunenga nae lakini ti enough tunenga nini segregated kwa uno seo tuka increase nikenda withia Masaku ondo waweta ngolio ndukethi waingi getha jitwe ketha enough ni wayange wayakigu gewayakigu bo os thini wa Machakos county ni siebo yuta hapa kayo stroke iveti tina mbo yikaviani pandu weta waka mwanda na ni sola kigu kikunitwa na sola kwa andu paikendo maiva na kiguchuma nenga we free tena ngije kaliloni gas na kiguchune tu male ile community nza ukethia nimeonywa na ciana cia skulu na ukikunywa lakini kuimwe cienziwe lakini ina make wa solar system kwa uni apilo yakwa ya county government ya Masaku itiele na nimbenze sikiwe solar na kigukiki isioka kina kigwando kuya mashinani withia ni manyo kwa ngewaya boss dina isho yuta kwa pemo yitwa mukongolo ingwada sio wa kigu Masaku bwana muthini knows that netete letinziwe na tenzi wokethia ni tata na muno izo katenziwe ngikitengei withia mundu imaseuga nitanena ni wanena iulu wa malelu maitu igwo ni menze muno especially grading kuzela grading normal lakini apilo yakwa ni was ila siakathiani na kwingi Masaku county sietha yenda mara lelo yitu tona otinda ati yenza lakini mbuga yoka yana ya ipetika kwa hiyo apilo yakwa bingi siasio sikwe marami with the grading eketha ye minimo kamuthia tabio loa sports kana mathau igwo iwanza ikenoi na ila ingi siawe twasiebona niende na kwakwa stadiums yake sasa lakini obailio ni apilo county ya Masaku pe mashinane pe tuanza watu nini siana itinda ayaukia ni twaile ungradewa yuta hapa kaya wawe kiwanza kitu imbani kwa Ngolia primary school iwanza isu ikangradewa ukethia ni sia level ewa andu mayesa kuma siana yesa kuma baikatauke iwanza inene tseobisia sia ile tha siambia o prepare grassroots uki uno chokitiele na nikisio then wa security ni wayange wanzi omuno ya CCTV lakini we kindu governor tana ndisi kajui wata nini gaiweta nikiongelele ngewaya security isione kindu kito wa mulika mwizi tusoko twatu nini na kuma shinane sie kuo na nitethetie muno sio ni minete security together security tungelio turatuka hivyo iko ni mvamo no asito mako nazuna mutavia ndero Geoffrey mutuku wa Mulu na ward ya kwani hapa kae wa stroke event kathika ni muvya muno mheshimiwa ndi mwono musesi ambetikilene kwate uneni wa mheshimiwa unge nikenda wesethia ni twaminukilelia wa uneni witu muthenyani wa mundilika na tukete imwe kwa imwe kuma mawako ni mbunge ya county ya Masaku vala umunthe governor Alfred Mutua wethi wa avikavano na kwithiwa yumi oneni wake kwa MCA kana county ya Masaku karibu sana mheshimiwa. Asante sito ya kwa mheshimiwa Jana Munyao MCA wa Mutito Nengeland Ward na umunthe netwetha bingwa kikalo cha mbunge kila kwa na sheria cia mbunge tuyambia twetha na His Excellency Governor wa Masaku twetha ainengane
state of the county kana kuelezea maundu ala county ya Masaku utongo ini wake yikite katene ka approach yake ilikuwa tumia neusi anengane atana alika county ni atangavana kwa ili hata akuma alikane maundu meva ala uthitu athukumite mebeane yekivathukanio na nenda kwasia netwewa waitalania maundu kivathukanio ona kaine tete inensia report yesu twazio kikalo cha mawiyo cha mbunge lakini nenda kwasia maundu ala amwe newa anena amwe noneki kana nguo nundu pe vima kwangelekanio sekta yaki kuivima itaivo county tanambia umundi sibo odine yakwa kwina kithima cha udhine kithima cha Kasaini kithima cha Midhini kithima cha kwa Kivanyu pe ithima tero katene ka ward yesu ilambi na itaivo pe kithima cha Kiteini itaivo county tanambia lakini ndone wa siegu ndona wazia challenge kila ndona kula governor na serikali ya Masaku titone kuzizia ne issue ya sustainability kindu jonde kio lifespan kio ibindacho na nitone te ithima imwe ne sienziwe na siekiwa ona pump na siekiwa na solar na siendo ne sianangika ondu siende na uthukuma na kana kutumika ikulo ni chamina kwanangika tukazizi ogethia nao kina kuya ebinda yasa kuisa usewa nondo ne wetha elesia neza lwa andu maenda kilomita 10 ile kuthi kukwata kiwu no munthi no thetie mwendozu tu kilomita ta 3 na ila chanangika na chakuya ebinda yasa andu nemewa ta mundu ambi ya ulilikanwa mathina mebinda yu no yithia nwambia kukalatote kono siola wikitwe siune mbize na kwe area singi anasia kana itembikie ugethia kana andu no maende na kuthi o kilomita sienda kuyano isu sehemu imwe yakwa ni Mbukoni palave na ina wa kiwu na ni asia meendo kilomita ta isu kou ni ukulo wakwa kula kote kwinze withia ne kwenzwa indi maundu alangi ni kwasia kana mubea wa kisomo ne tuonete bursaries ne ba either be consistency nayo kesa ithi andu meshua kana kila term iketha inengano kana withie ne metha o mayewa kana na atwike ngaliko nesu gewa ya malelo ne thukumitwe na twenda kwazia gavana undu waelesia moyo wa devolution ne waelesia na niwo ne wiwikanite nundu siendo ne sieketwe mashinani undu sia ileitha yekwa kinyume na keka devolution ndivo na kwa upata wa kwazia county nisiongelwa mbesa nikana ndo withia ne mathukumwa muvyamo no mwemiwa naende mwendo musisia ni wewe usuni wasia wa shimi mambunge no ya county ya Masaku nondu wa masa asu ni moto kwitha asu ni manena na indi nguminokerelia mwendo musisia ni kana governor mutwa aiminokerelia ni wethe afikia na kwasia kana serikali yake ovamona county kana mbunge ya county ni methito kwa mafamwe kwa ilia maendeleo kwa enende na indi kingi mutwa aiminokerelia ni wakulia mbunge no ya county ya Masaku ifikia na kumukota mbau ndeni wa kithiro cha kwetekevela cha president mwakani wa ile na miongo ile na kumba mawakoni mambunge ya kaunti ya Masaku ni utunga kula kwa Faith Mackenzie nyeneta wa Erastus Kethuku wa Nzomo. Naindi usu ni msomi tu na mwandiki wetu wa Mauvoo Erastus Nzomo na balatu edho tuikwatiania nake imwe kwa imwe kuma mwakoni wa mbunge ya kaunti ya Masaku na ni kwatiani weyiwia uneni wa MCA na ni wewa undu twabikia na kuelewa ni Nzomo yulua undu governor wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua wethi wa ayumia uneni yulua maendeleo na siendu ilo minite kwika kaunti ni ya Masaku indi huma Mutongo TV ukeloela mauvoma imwe kwa imwe vakino chokisese cha kithiomo chaku cha kikamba kila kiukubikia na kiukwetia maundu maende na kwikika
kuthika imwe kwa imwe kuma kuya misieni kwitu na ndi bauni bongwenda kubika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa samonza seunga masa omwe nwithwa uikwatiania na ke Veronica Sombua au nengelelie Mauvoo otondo methi wa mandena utubikia mesani yitu ya Vilingi wa Mauvoo. Nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga ni kwendea muthenya wa kwaila tindanesa.